gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay, uray syakmet, jak ammo no kaano amang lukat ti tersena ni Mari Kuanang. Ado nga ro tagdamdamag. Ang nakarekapay mo di tersena na. Nakalukatan! Jay, Di pagtungtungtungan niyo at tersina ni Kagawad ko anang. Ha? Nakalukatan. Kayat mo asawan, simang putan ni Mari Kuanang. Diyan mo Basta kalablabas ko lang itay. Kat nakitak ang nakalukatan di tersina na. Diyan mo, no adan ni Kagawad. Apay nga adda ka di taon nagtitersena ni Mari Kuanang, paray? Da kamen, kanito yang kao, ti akin kukwa, iti da ito atersina, mare. Anya! Inabangan, men. Aya! Ay, kat ni Mari Tuyang ngay. Napanggim molpi iti arak, mare. Arak, ti ila ko yung? Wayne, agpainom kami, mare. Bidyok yan, ti pagbalinan na day tao. Ay, delikado no kasta, pare ba daw? Ha? Apa delikadaw? Kaya't mingarod ti makalako iti adaw. Ay no kasta, saan kayo naglako iti asin, bugong, kanda dumabay? Sanain, arak, ti ilako may. Ay, aduman nga rudan amisis ti agreklamo no kasta. Awan bibiyang may kadagiti agriklamaw. Tinapatay, makalako kami, kanituyang kao iti adaw. Nay, kuaraw, apay ngay, saan samutan ang makataray da ito tricycle mo? Napuno ngamin iti arak aginatang mau. Nagdangsang. Kabailan na nga tapay nga isang at da ito'y kargata. Kabalan na. Daskan ang maisang pud ko ijay kabildatan da gito nga arak, kuaraw. Napay nga purado ka. Una, tapno aginuman da giti lalaki iti barangay. Agpainom kayaw. Wan, mabalin ti ag video okay jay. Mayat ano kasta? Uray da kami at anod akat aginom kami mat ka nag-video kay kami. Una, umay kayo laang ijay kuaraw. Agayap kakit di iti kakatuam Adaw ti arak may. Sige. Partakak pa yung arot niyag pataray. Medyo kimapsut lang da ito'y tricycle ko itay. Ang gamita, pimigsan. talaga awan ni Kwarog akadwata amangan Jakman ammo no napanan na. Nagpaili itay kahit. nagrunda da nga ta Ni Kwarog pa'y mati ko nam. Amuna ti aramidan na. Sa bagay, Nanakam ni Kwarog kas chiptanod. isungurod ako nakan ka pagsuswerdak ni Kwarog. Kunakin katuyang. Talaga napintas, ti kastoy anegosyaw. Ay, wala raw. Nagaduada gusti customer taba daw. Ada pa'y nagiti tanod dito yan. Wun, saan dan anapan nagrunda? Tagiinom da dito. Bye-bye, ama. Ay, badaw. Saan nga tanga agungot ni Kapitan? Kit may mayat ano agungay. Tapno ag konsumisyon. Na, ang sakit manen ati ulo na. Ay, kit nasaya at Ad-adan aluma kay tilangan na. Wayne, tapno laklakay titsura na ngam siya. Ay, Badang! Agorder ka pa'y, Kwarog? May samang pa yung case nga alak. Kunakon kay. Mabit lang, Nabarbartik nila kay kwa nagawit iti rabi eh. Nay, nagiinuman da ay ha. Di ta kanu tersena datataba dong kanana tuyang.
Ay, talaga a pinagbalindan a pagiinuman. Katidakas na nanabanang. Awan na yawid na asweldo na. Kaya't mo asawan, inyinom na amin. Wana, Kapitana. Ay, kun kahit. Adaw amisis ti agreklamo iti baruan negosyo da marituyang kan pari ba daw? Chip, agreeing kan dikan. Abay ay pala. Birukan na ka ni Kapitan. Tapay ka na, Ada ka no damagan na. No damagan na, no nagrunda tayo iti rabay. Ibaga man nagrunda tayo. Sikati pagdamagan na iti dayta. Aya, Yung kasungbatan ti damdamagan na, Chip. angkay. Umay kusong batan dagiti sa ludsud mau. Kariring mo sa. Ay, awan na angkay. Tanapuyatan kami ang nagrunda iti rabay. Very good no kasta. Rinundami tintiro a kabildatan. Good. Sana nga agbabawi apulaos ang nangalakada kayo at tanod ka. Ang kangrunahan kanyak achip tanod na angkay. Sayatan nyo ti agrunda. Wanang kang. Inaramid mo gaya man apagiinuman dahito tersi na nakagawad ko anang paray. Basit laang mo't paray, itila ko mga arak. Rumbang laang Tada korpyo nga ipatpatungpal ti barangay. Amo ka paray, mabainak mo't nga aglabseng. Good. Kain bawal ti aglako iti arak, kadag iti minor di edad. Naibagta mo. Siyak pa'y mati ko ng paray. Ang mga nod ado pa'y ti amaw, ngamsi ka. Nasaya no adado ti amom ng iti siyak. Ngem ti important ay. Surutem ti pagalagadan ti barangay. At kurang iti negosyo ta, tuyang. Anya ti kurang na. Kasapulan ti video kay. Kunak tumot ngamin ken ka. Tapno agkakantada. Why, kun ado ti malakwanta. Ay, ay, ay na, baknang tan ba daw? Ay, saan pa'y mo't Dandanitan bumaknang. Sumsumgara nga raw, tuyang. Tapay ngay, Kasta ti marikrik-nak. Bumaknang tan, tuyang. Amok lata nga agron-ron dadakwaraw. Anya nga ta, norumwar ka, tamapan mo kitaan. Apay-pay laang. Kitaam ano talaga mo't laang ang nagrondada. Ay na, sa anak nga agdudwa ka ni kwaraw. Dungo. Itapay nga ada pagiinuman dito. Anya da jay? Saan laangan a pagiinuman? Ay na. Adda pa yan video kihan. Kasano tayo na makaturog ngay. Dayta nga rod ka, ti ibagbagakan ka. Perhuisyo ka na tayo amin nga kakaaruba dayta. Kunak no amo ni pari badong ang maiparit dito yung barangay dayta. nabarbarte ni Kwarog. Kastamot ang dagiti tanod na. Ay, kat baybay ama. Kunak tumot nga minkan ka. Asaan mo idan nga ikan? Kat agbayad damay. Kasanuda makarunda, no kasta nabartagdan. Problema damot daytan makamudan iti biyagda. Anya? Basta tinapatay, kumita ta, tuyang. Dakkel ti maganan siya ta. Sanayin ti pagturungan tapal Hindi pala yun Nagkawin tan, siya po. mo sa balimot na iti pagpagnanta. Iso. Ang kaslamay. Kasla niya. Matinag tan iti Enteng, adda babae nga agsang sangit. Kaya't nakaakasarita. Apay ka no? Bigbigat. Umay nakanungarod ireklamo jay video kianda kabadong kan marituyang. Problema manan dayta. Kan problema pa ita mapukpukaw dakwaraw. Anya? Nagrundada idirabi Ang mapukpukaw damutin. Ay, amagan mat no saan daan nagronda. Nagrundada. Alan ingka kasarita jay babae. Kaasimay. Ay, apay, misis. Ano ni Mr. Mau? Nagapa kami, Kapitan. Sa malimit kami ti pangigas-gastusan na iti sweldo na. Yun na yan. Arak, Kapitan. Rinabimot na ni tabi joke yan datatabadong ka na natuyang. Ay, kunakon kat. Awanan
Tigatan ko iti agas dagiti sa nga pulong anak may. Ay, di kagda nagtasolusyonak da ita. Saan la siyak tagparparikaut? Pati dagiti daduma misis. Ado kayo? Wan kapitan. Siyak lang aming tinangida ulo kadakwada. Ah. Aduda di tarwar. Sige. Takasaritak ida. Oy, pala, bumangon ka. Ay, Sa dino tayo yan ta, Chip. nagdata dito iti pang. Mapay nga data dito eh. Natinag tayo di rabe. Ha? Aywan, malagip ko. Birbirukan na ta siguro ni Angel. Isong intan. Malangrod, intan. Nagapuan niyo, kwaraw. Natinag kami dyan iti pang Angel. Anya? Induron na kami ni pala. Apay ngagpabasol ka nga, Chip. Ay, andang gamin tipudnoan na pasama. Natinag kami Angel. Dahil tatipod na. Na, talaga andi kay agpudno ah. Nanyangay ko matipod no, may. Agpudno kayaw. Makaungutin ni Kapitan Chip. Saan na nga mo ti agungat na ita? Talaga nga awan tagpudno ah. Dumakdakalan dagiti abot ti agong na. Makaungat na itan. Kapitan, nagpudno akon. Nabarbarda kami di rabi ko ni Chip Kwarog. Oy, Anya? Saan kami ang nagronda? Kwaraw? ay, pala. Napay nga yung bagam. Makaungutin ni Kapitan, jakit agpudnaon. Agtaltala ka kan kakwaraw. Ngar aramidem ti trabaho. Ngam sa bali kayam ti aramidem ah. Eh, kuha namin hanggang. Sukatan kay amin atana. Maritoyan, adaw amisis ti agreklamo di ta video kyan nyo. Apay kano nga agreklamo da? Kasano? Kat painuman nyo, dagiti asawa, dagiti misis, iti video kyan nyo. Uray la mawas-was deng da. Iso nga awan ti mabati nga itad da, kadagiti misis da. Pati da ita problema mi pay. Na, hanggang panunutem ko, Mama Rituyang. Kaasimat dagiti misis da, kan dagiti anak da. Umay damot lata agiinom dito, dagiti asawa da. Ay, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Mare. Kan adda ka no pa yan aglalaban iti pwesto yaw. Ay namaray, normal lang dayta. Kan uray da kwarog, kan dagiti tanod na. Saan damot gaya mon nga agronronda iti rabi eh. Taday talatan agin inom iti arak ti aramiden da. Ay kat makaamuda mo ten amaray. Tinapatag, makalako kamay kinibadong kao. Nga Pito gasot. 8 gasot. 8 gasot ket 50. Nay, badaw. 700. Apay ngay, si kamot latan timang bilbilang kadagitan naglakwanta. Ay, saan ka makibiyang to ya? Amukmat kat, amang ibulbul saka. Ay, awan timbol bulsa. Siyakmut at timang bilang dayta naglakwanta. Ay, saan? Di mo amutag bilang. Na, apaya di mo kayat ngagbilang ak. Di mo nga rin amutag bilang. Apay ngay bagam ti kasta. Nakapasak nga rod iti high school. No jak amutag bilang. Pinaayaban ka pare, tanagado ti reklamo di ta video kyan niya. Apay nga, asaan na nga reklamo kanya? Kit amok may tilintag paray. Dahil ti pakas daawak. Amom tilintag ngam di mo mo't amo asurutan. Ayan na, dagiti reklamaw. Dagitaman na Nay, nagadudan. Keti kid daw da. Iparparikap da, tinegosyo yun. Nay. Apay nga. Diyak kumakayat na kumpare ka. Ang perwisyon. Adon, tagreklamaw. Iso nga isardeng yon, taglakaw. Ay na, tatapadong. No kumata sinurot mo tilintag dita barangay no, awan kumata agreklamo. Kat agtultuloy kumamat tinegosyo nyo. Ala sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para itira
radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.